nilutum Karbilo Chare Song Bukajan District Committee Lapen nilutum dak Eastern Karbi Anglong College ek JS Pendanglok Lapen nilutum KC Bukan District Committee Secretary Nisayteron Lapen Soninti Pendanglok nilutum KC Aping Gubet Pini nilutum Kopi Ponsin nilutum Kerangki by Kanakoma mana dia nilutum Kanakoma Lapang Solam Teke Lapson Hello je 2019 pen 23 Anangong Eastern Karbi Anglong College Tabangso a principal alangli kiklem lapen didam lapen alangli pinangan scam laya putako lasi laya putako niutum pidi abangke niutum mai kami nangduman kana to lasi laya law tu keceng lapen kicutan niutum isi pen niutum labangso atau komen madam di alu nangtuhan cepat lang lasi niutum labangso de hang lasi laya lo aprang si niutum Karbilo Chare Song Phan Eastern Karbi Anglong College Union Body Pen nilutum aphan dak Eastern College dalong principal alangli kiklem kidam lapen la complain nagi pali abangke la poson hello somia lam si dadak paklang ko si complain nilutum long nai pali la hello subject complaint regarding HS final test admit card fee and excursion la soni pe si Ako lapen aku lapson hello ladak aku nilutum hak kacuniri mana di labangso alu nang epal ya bangke lah hello inut pen free final test alo baru thom inut student pen kiam pasti lalo lapen ningkan ki thom angkong sami la excursion sami government pen bangke afan bangke palibong sami excursion bang aposa release di lasi lahai muda sini tu pini nang pen jadi citan boy pasti hango si kecengsi bangke lahai lo itu hankum Eastern Karbi Anglong College Union Body ka ben nangha ka lo pada de akhiram nangha lasi lain lo lapen aku next abar ke lain lo alang itu labangso alam itu kacini pen ajo je dak Eastern Karbi Anglong College along dak student itu kitu pada de kitung janang ulo lasi inut pen haru ki thom en uta de ladak bang suri si bang haru pen thoi student duri lasi total lang ramelo uta ke ladak 3-4 lakhs atangka lake already alang itu entang lo lalo lapen lahai alang Eastern College student to phane tum da kajinsu madang de isi ini kikang dun mangge lalo je kapre ka college lo mangke aning kanggang stami bang excursion da ber lapen government pen labange ka release tang lahaya pot tami nitu tami dada ka bangke release de lapen alangli laboson cibiko abange laken nitu tami ningdu lo ko sine tum tami authority atom lo nitu tami dam lo si Mr. Richard Taupi honorable executive members IC education Karbi Anglong Thomas Council lasi lahelo nitu tami halada tarik refo March 25 March 2023 ani sini betul alang na pandami komplain untuk kami pali damno lahelo untuk hai ko tadi okay ladak ka bangki sonpok ta posi netum jongbono asila bangsolong na ku itu masih ketrepen aku ko sana lam hoi long lo long ni to pe jong don lagi la pan no kidam tang Assam Tribune and newspaper long published on RE 4 March 2023 ani bangso akimi science laboratory pen library along grade 3 pen grade 4 apartment advertisement patang konlo sitame manggu me alam bang ke isinata ST Hill category apartment parlo konte dab principal alang tipuateng lipute roster scale method ateng si patang konlo sitame bangso long tiklem kachari ki chok che abang ke la poelo Directorate of Higher Education of Assam along pen concern NC direct Eastern Karbi Anglong College a principal in pen vacancy post advertisement is program on that lo lasolong Karbi Anglong Thomas Council Education Department atumpan party chepin pensi publish pondel kasiputhot fresh advertisement P pon tunangi pusin nilitum hangkon lo point number 2 bangke
college student atum lamhoi ateng pulote pre-final higher secondary examination 2023 aparna admit card ke ron abu 300 inul student pen room kono sitame akapre ka college Ifu government college pendanglok akapre ka college atum along pen pulote sikat cap ansi fees and job lasi lasitame ka chupang limlo si number 3 bang ke Stankar Bingong college Sarahajana long kidamtang 2019 anikan Union Body election pada chot pen pending 2023 ansi pada pon job lasi democratic arona teng kulong te student Union Body election anikan bang sitame pada pon bernanji lasi tame pada pon beden lasi number 4 college along pressure meet anikan bang ateng pada pon berning sitame anikan bang ke pada pon be lapen na solong bangke fees ayun bangke rungkono sitame accountability abe possible lasi number 5 bangke college along pen excursion trip 2019 pen pining an sitame damlong lelang pining 2023 an sitame si bangso abuthak sitame katar lip kelang cari ban nilito osud hanglo sitame hosud bang na pipeda lito mas sitame lito RTI atrugi pen akon nilito hang kontrolo sila sobuthak college excursion abuthak na pon nilito vice president XDS or Stankar Bingong college alang ipenle pathak kono karno Mupen secretary sitame than polo RTI atrugi nilitum kelong la holo tada kipaklang labang ke 1,50,000 laso bangkala litung 2019-20 session se kedam lo kolam se dapat lang tame hokpe dalam bang ke lalo je 2019-20 session atum le kedam kali la 2019-20 session la bang ke nilitung lo la bang so kedam bangkala ke 2018-19 laso session non se kedam la bang ka hokalam kapen la non la chota kali alangi ako la 1,50,000 la bang ke release at of same work this same langli non pu same nilitum ha same kwan yarni pen nilitum union pen chenglo nilitum la union pen kalida same nilitum as a student no pen same ku chiki dam mom work this same ko so kena reply ko ja paisa ke do same ne pinelong utilize ke lo same nilitum da anani din same alang phanda isi to itum hana saro putte itum ta ching phanda done balam sin nilitum ko so bangalang phanda isi ke matha pondolo work this same nilitum han kunang chat ngawan ningkan na ku si pada mom nang tum part f same nilitum 6M exam talk that apisa men antum hanang pada mongko isi ka chicha golo wa phisa me la so ke chicha ke lage lam chabai son se mante don pu ani anda ne tum han miss call ko anda thelong le message ta thelong le hai lam andum ke nan chingki badan chingki ke asa lang li tum la ba ke kichup ko si chode pole pu desda henu ne la bang kichup thelor lo athe ako isi kudam ladak bang ke nil tum arte chodi non ma ke la so ke longan belang same isi alang ma suspect do kokson lo thema 2019 aninkan la 2018-19 session tum dam de pen apisa me history department pen alang tum department pen kedam ji la so do la bangso do utrame IS officer dam lo hala da dam lo jong si boy bolte ni tum no ke record on ge ni tum no nang boy be kusi alangi tum IS officer do me same ne tum klada kala men ang thanon lo la bangsi la chota galila alang ge stilo alang li bang ke pulo ne tum han ke so bang ke samida lo kustan ne tum approve ta hang ta men ne tum approve ta nang pide ke dak pen ta nasi labang ke alang itu codet kusipunang kok lagi. Dak picu ta mupen nang itu pun lalu paklan wala sorte codi pen gala dak baik dak mono anda utilize pot alang itu non kuat yang same nitung itu long viti badang ke Isan College along ex Union Body ajas lo nasi alang itu kami mupen labang solam kan bono ladak kipaklan labang ke lo Number 1 bang new, number 2 bang Gangtok Sikkim in the year 1920 kasi pulo lapen ako number ha bang 1,50,000 labang utilization copy includes pulo lapen number 4 bang 1,50,000 has been released in the year 2021 kasi pulo but utilization and report is not yet submitted by the college lapos sila dapat lang nasi tada bang nilitum ki jogdun kang tung bang hello je student of fun student tu matangka kuso si alang letum laan ningkan ki thom ningkan pli ke biya right punna si alang li labang so ya kong dolo
last nilitum ka bilo chade sok bangi kardung tu alang li adorma tu government pen alang tu mahan ainong tu tande kopia posi la student fund la bangso tangka release adano laki alang li thek dak laki kichu pangli binong lo posi nilutum karbi student association mata de karbi lo chade sok ben mangke netum jongkon netum lasin la bangso put hake laki non ke isilam non release po puta mai laki ki chok selo lasi labang su po bang ki laki alang le chupang lim benong lo apo si je nilutu lo labang su nitu mo pena lahai na ki paklem piji phan mata ke complain nitu kutulo autonomous council lo ECS labang su ayo mata ni inquiry officer rajeson terang alang le tamin la na kutulo je education along jongsi Hoke vele cupang lip sudah mel laki karopso lo laki nevek ko busi alang tamin pulo lasi nona bangke hoke tali lada ke dia lak ka poisa si laki kiculo lape laki kipang lim lo lasi laba lapso putha ko bangke nevek nang inside nang busi niletum labangso aputar bangke soda pen hambolo laben chuniri lo je Karbenglo to mas council CM Dr. Turano rong hang pas tami labangso putha ko action envek nang busi niletum pinil bangso mai pen hambolo athela puson ekson ini pulutan de kibang jelang arni bangke student du matangka chot kalisi kapre awar sai tami alang libange la puson si warsai yang pon bompo lapen aning hang aling si alang libange klem pon bompo apo si lason ka cupang limam amune depan lapen awar tu ka biamune da topan lake nonamat suspension bibek nai pusi netum tami hangono lasi Karbenglo to mas council tu labangso este babangke dengvek ko lapet envek ko pusi nin te pesi pini labangso rangkia mai long ni laji lapak lang monta